muri twebwe ijambo tumaze kumva nta muntu ururimi ruvuga wavuye iwacu utazi agakiza cyane. Bwana sifiwe. Tugeze ko tubiza muzagira 44 45 mwaka wa 2010 2011 twari abantu imiryango zo mu buryo bwo tugakomandira abantu ishara n'igihugu agakiza bamwe nyine bagakiza. Umuntu muri twe udakijijwe ni wewe uzuzikwa kuko kuva ruguru twamenye ubwenge iriya pasiteri yahoze avuga baza batubwira Imana tuzima. Noneho kuko turi mu isi y'ibyifuzo siko mvuze tubatubwirizaga gakeya munsi ifite sisikomasiyo ifite amayitaje sina amayitaje ifite ibintu bikeye ibyifuzo naho agakiza kw'ababwira niba utarakirizwe ruguru kuko izo mbitanga twakubona kuri YouTube hano n'ubu uzikwa wowe kandi gato batubwira Imana kizoza ngo iguforce nzanumva hano muri uzi nzanumva gutekereza uvuga ngo wibwira ko Imana izokubwira siko muri ijani iri kumwe na Daniyeli ikabana na Mose ikabana na Dawidi ikabana na ba Yosuwa na ba Paulo uza ko Imana izokubwira Imana ngo witwaye nabo force kugira bakubwire Imana iyoza gufata ijuru ni iryayo hazojamo itwara so bizivuga abantu babishaka utabishakisha ukanezerwa n'ibintu by'inahangaha bizokugora. Reka nshimire Imana mu magambo make imbaraga make cyuzuza abantu garukiye n'abandi bagiye muri by'Imana byakomera bakongera kumara byo kuvana cyane cyo gusigaza. Bwana sifiwe. Icyo twatiraga bagiri muhamagara wewe ugitara naje nkunda ko dusengera ibyifuzo. Amen. Nashimira Imana ko tutaramanye n'abantu benshi tutari duherukana abanzi n'abatanzi nitwa Rutebuka iwacu n'ukundondoro barati tuye muri Amerika nyine ariko umuryango wanjye tuye Umoja Abanyakenya barabambaniye koka Yesu wa kira barabike yo ni identite yuzuye iri fu yuzuye. Shimira abantu bo mu karere kuko babivuze Abanyarwanda cyangwa se akarere kwacu k'Umurenge turiye kuba mu Abanyarwanda n'Abanyakano n'Abanyarukinga no kuri Rwongo na Zamuranza twose abantu bavuye mu Minembwe barimo n'abandi bavuye mu Rugogo n'abandi bavuye mu Burambo n'ahandi abantu bose muri mo mu karere kwacu k'Umurenge. Bwana sifiwe. Nege kandi shimira kuko tara Bwana sifiwe. Anza kutumisi y'ibyifuzo turabusengera processes siko bimeze ninde mu Rwanda processes abarasi uyanga agomba guhambira agasubira gufata abantu ariko hano waje muri processes kandi ko waje waratumwe n'ibindi nazo tubirwa abantu bari yamumisha wenda bari ku mashuri bateganya kurangiza amashuri bagakora ama application y'utuzi cyangwa bakagira ahandi hantu zo gukora nazo tuzaza gusengera process. Bwana sifiwe. Kwa gatama mu Burayi muri Indonesia muzi fatora razimu twarataranyije kugeza narahataranye mpatarama ni babiri na gatanu n'akazi muri hanze
twadutaramiye n'aba matakumba yagiye twadutaramiye nazo gutarama gata tukaja muri huduma ahantu harakumba n'aba tugata tugasengera ibintu naho tubize gusanga biraba ibintu by'ikigari no gutera imigeri nta kibazo ariko mugomba kumenya gahunda y'abazanya barasifiwe rero ndashimye Imana kuko dutaramira kandi abantu bose babohoke tugubwe neza turasoma haduhaye icyigisho cyangwa se chapitre tugomba kuvugaho jewe ndi evangeliste sinaba pasteur abantu barashakisha kenshi ngo bagire pasteur tira barasifiwe naho nakoreye ngo hano bakorera abanigira kigana nakorera muri kantine habera twatandika bisumbuye abagenda nari assistant wa pastor nari sozavuga nari numvise nari vice wa pastor muri kantine z'abandi pastor ariko pastor gasenga Bwana sifiwe. Amen. Yese hano umoja maze kwibuka gafite hano bishop muhima y'aba inshuro nyinshi barahawe abagabo ndeke base ariko sindarika izo mu buzima kubebanje gisari gufite n'ikidagi imbara uko nije gitita abandi akundwa ngeze hano muri Amerika wasengera ni assistant wa pastor ariko kandi abapasiteri bigasenge n'umupasiteri n'abapasiteri n'imbaga zasenge reka dusome ijambo ry'Imana twabonye abantu bose bo mu karere Imana yazuje turasoma Abaroma ibice 13 nanone umurongo wa 11 nitumara cyo gusengera ibyifuzo nafite ijambo ry'Imana kuko niyo nkunda Singa Bibiliya yera ingi n'izindi zazo mu Burundi burimi ariko iyi neza gushaka kuba kinyamwuga birabanga mugenze mutwe rero ubwo muzi igihe tugezemo komurugo kuko muzi igihe tugezemo ubu ngubu ni igihe cyo gukanga ubu ni igihe cyo gukanga kuko bijaye kana baramagambo yaje noneho biriko birabango kuko gukizwa kwawe twegereje kurusha igihe twatangiragamo kwera Bamasifiwe. Version n'umurongo wa Bibiliya edition nimba zarasohotse muri 2015 singize hari abandi bafite Bibiliya yera bafite na Bibiliya ntagatifu siko bibazo ni Bibiliya yera Bibiliya ijambo ry'Imana Bibiliya ntagatifu hariho za King James version international version za Holy Bible abantu babisomye banditse kandi zazigenda zigiramo amagambo atandukanye izindi za NIV bazigenda ziyakuramo n'iz'abantu bakunda teologie liberale unda yigisho z'umudendezo abandi bakunda bakora bakaba bose gusiya ati ubuza barazamu wisi rafu abantu bagenda bagira ibintu kubera bijanye n'inyungu noneho tugiye kuganira ijambo ry'Imana je nkunda ko dutarama nziza nkunda no kuzina cyane izavye niyo byaje iyo bitaje no kwegabira hari ku matara Bwana sifa kandi mu dutarama ina iya ni muzoka umuntu utazutarama iriya ni abantu bazabaza bafatira abandi bavuye muri Amerika siko bimeze basanga yari ikomeje yagize Amerika ni igihugu cyiza umutekano wose biramategeko bakurikiza byagira byasengesho bwabo n'ibyo kurya zakuye z'uyu munsi icyo gipande baje kugira ngo bazasengere
abazungu ibyo ngibyo barabyubatse n'amayibobo bazavuga bazigaburira kuhara cyo kifuzo cyane bigeze n'umugabo aratubwira umugabo w'ijisho umunda aratubwira ngo umunsi twareka kwandika kuvuga ngo mu ijoro tuhagera tuzanywa amata n'ubuki tuzate muri Bibiliya noneho tubwira ngo hano muri Amerika turabwira muri Amerika aravuga ngo ibyo ni ibipande gusa abantu bidasimuzi izamumva muri Amerika twokwigisha ngo nitugera ngo ubwira abanyamerika ngo tuzanywa amata ngo turye n'ubuki iyo ukenera kwirirwa amata uyamwe igihembwe tugasha ukenera kurara ubuki ubura ugushaka ni ukuvuga ngo iriya ibyo byifuzo ntabiba ariko nari babwiye gituma bivugiye nimudasengera hano iwacu muri Afurika wanasifira umuhanuzi ntabwo wahanuye yagakurikira ba Yona n'abandi b'Abamosi bica Abayuda yaravuze ngo wivomera amazi azaba afunga mu gihe cyo kugora azahaba hari igihe kimwe bishobora kugera kamwe siko bimeze hakaba inyota kandi ukabura amazi rero ugomba kugira gute kwivomera amazi zingamiya muzamubona zo muri Kenya muzamubona iriya za Moyale n'iriya muri za Marsabit iriya majyaruguru ya Kenya izigenda ikamanukira imisozi bakayigira ipfufu muzamubona ingamiya kubera ko zo mu butayu zinywa amazi zikayabika hano mu ipfufu bikayagenda n'amezi atandatu yazigira inyota iriya mu butayu muri nord amazi amakamu ira reservoir nimutagira reservoir mwe mukiri hano muri Afurika ugatekereza ngo muzoja umudamu wese wabwira ngo hanze basohoka hanze habo nakubwira pastor amakanisa uzoni no kavuga ngo this church we are selling this church ko turagurisha bino kanisa bya ntiri cyapa abandi bamwe bakora bose abandi bakuriza abandi bazakurikiza badegra mu zake aho zo gutera ariko biriya abantu mu Kristo n'icuma n'icuma kaza iki paturaririze ntabwo kabwiriza n'akaturandika ibibanza kabusengera wado kazanije icuma cyogeza neza aha rero twasomye tumaze gusoma ijambo ry'Imana rero nzaganira nitonze sizi ariko ngiye kubana Pawulo yanditse kino gitabo abahanga bazavana n'umutima w'isezerano risha igitabo cy'abantu nushaka kumva isezerano risha iki ni cyo mutima w'isezerano risha kuko muri nono amaraso neza atuma umutima ute usoma abahebwa harimo ikodi y'indwara zose harimo wa Samusoni umwanditsi yavuze harimo bayafitana ba Yosuwa bivuze bituma umutima Bwana sifiwe kino gitabo kivuga love urukundo kikavuga kwizera kikavuga amategeko ni niwo mutima gikuwe kirimo agakiza kirimo n'ibihano n'ibindi Bwana sifiwe umutima w'isezerano rishi none Pawulo yatanze mu gice cya 13 yavuze ukuntu tugomba no kubaha utangiye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya kane yavuze ko abantu gukiranuka bisaba ko tugomba kumvira ubuyobozi umwumvira ababayobozi Bwana sifiwe abantu bazagira ngo gukizwa ni byiza ko tugomba gukizwa no mu mazu no muri kati bagapita siko n'abapasiteri bacu batuye tukabumba yaravuze ngo kwibuka tuze kugira ngo mwumvire ababageye
sinzi kumva gusa mwubahe kandi mwumvira ababate noneho uko ni ubwone naho ni Kristo ubwira wagera ku gice ni kuki na gatatu kugeza kuri gatanu igice cya gatanu kugeza kuri karindwi yavuze hejuru yo gutanga umusoro muzi umusoro biriya tugira amataxi igito nibyo jambo ryumvikana igito niba mbeka kibazo kwanga imisanzu abandi bazatanga bino ko kugira zatumvikana amategeko ubura kabura ko kwa Mungu ikiganiro abandi bakazatanga ari 20 y'akarere cyangwa 10 wa marukanamira amataxi ibyo nazo bisaba gukira Bwana asifiwe utanga amafaranga iriya mezi yacu y'abakobwa leta Amerika nayigira ibyo bita amataxi niba nguzi no shaka ugura amadolari leta igomba kwakisha kuri $1 ni byose bigira umusoro masoro n'aya mazi yakugura niba n'amazi ari $1 agomba kuvuga ikintu cyane ibyo mu konti yanjye ya leta kuko tumvikana iyo tuzoga barafuratse muri sisiteme bazabashyira bashinguye ibyo byose cyanditse ibintu byose ariko kandi utabikiranutse cyangwa hari igihe bazapeka mu mataxi cyangwa kuyareba leta isibukurikira bazaguha muri izo cyo bita fayi basanga butari kumva $5,000 waremereje kandi basanga ko wirenganya $5,000 kubera ko ukunze bagendeye ku mategeko ya sisiteme Pawulo aravuga ngo icyo gituma mugomba gutanga imisoro 13 zo gutanga imisoro bagapita umuhanda wa shefu n'abandi bazabasaba amafaranga ubwo ni ubukristo niba udasutanga amafaranga umusoro ntabwo ukiranuka kuko niyo iri ijambo ry'Imana noneho bagere hano ku 8 no ku 10 avuga hejuru y'urukundo ndetse munazo Bibiliya yambwiye ngo yaravuze Pawulo yaravuze ko kagiye umuntu uba mu mwenda aho umwenda wawe uzobe n'urukundo uskugira ideni y'urukundo Pawulo umusumba twamaze hano mu kazi tungamo tukiruke Pawulo Niziko kazi tungamo kusiba kuzo twakwita twakoresha mu kazi wa ababa muhamu yuke Pawulo kubera kunezerwa yaravuze ngo natwe abazaba bakuru muzavuga ko biri kandi aziko koza ko kunezerwa yabayibona muri aba bava ko monaka abazaba bakuru Bwana natwe abazaba Mugihe undi mwenda niko yakoze mu mwenda w'iki ibebe yo gukunda abantu bazabana muri kandi birakomeye barasifuza ndakamagira case kosana unyamuvena kujya kumtoa wakwisi amen wanga wose ni wasaka tumizi wanga bandi turuma ideni yo gukunda abana Bansifiwe no ahangaha bari gusoza niho gatugeze ahangaha twasoma iyo umuntu amaze gukuzuza ku 11 nabaza ngo tume maso noneho yamaba bitegura kuza kwayo none gusoza Bansifiwe Biubaha abantu bari dazi ko haba pastor n'abagapita n'abandi bantu batuyoboye tugira amatsinda y'amashatu n'abapolitiki n'abaperezida b'akorali n'abakuru b'ibimina n'ibari n'imina
aho bose ukawuha wamara ugasubiza ugaturuka mu nzego zo hasi ugatanga imisoro ukaza gutanga imisoro barasifiwe kandi bazatanga tangiza ko biraba mu gutanga guhesha umugisha kuruta guhaha abanisirayeli mu nkambi bazatukara amahoro musakagara mu pande fone bitanga amashini kuko tubana abantu bakuje gusa neza mu nkambi abantu bari mu nkambi tuzazuka amahoro akama mu kandi tugishimo kuko tubana amen Vamos ao pouco. Yeah, muito todo, cara. Engabios. Abantu batanga iki bamaze kuvuga abantu bazabasha ndagata batazi umutima abantu bagira umutima mubi wowe wawe bane bero umutima mubi bana sifiwe tugire gute numara kubyanga kuri aya mataxi kuri aya bintu byo kubyanga mu wadusore urukundo tumugirire ideni mugendana ideni ry'ugukunda Yesu ubwira ko cyumwana twasomye yavuze ngo mugenzi mutore ubwo munsi igihe tugeze nibyo tuvuga ko umwana Yesu Kristo nasomye ahantu twasomye nani usomye ibintu byinshi barasubiza nagira ngo hamwe n'abantu yari umushaka uvuga guhinga no gutera ibisabo agaze kwiga ubundi akabikorera gutinya abandi mu kanaka Paulo yaravuze ngo ngiye gusaka kubikora kubera gutinya abasore yaravuze ngo gutera kubona gutinya Paulo yaravuze ngo iyo itanga gutinya abandi kuko tugiye amaze tonora hari ibintu abantu baza ukagomba no kubakora gutinya abandi no gutema ariko si aho bakunda ngo uze ko mwuka ngo batanye ariko ni gutega gutega gashara usanga mu kigo badusengeje kumbara ako sinamenya ko Imana yayite Imana izikwinjiza ahantu buzi n'ibintu abantu barimo hano aya ni amasomo bizagomba gusubira nabyo ni class Imana izikora digira amafuti n'ibyo tugira ubute musigara kwarusengesha mu gitondo saa 10 ukaza muri niba utabishaka ukarugasenga ridaho umwaka mbere y'abana umwaka kabiri none mukasigara yaha bitako yo saa 10 tuje ye mukuturata Bwana sifiwe ubute bose na musigari none waje gukora ibitangaza bambeza ariko zo bitanga mutagiye mu scholarship wa bakaza gukora bitanga cyuma uzareka mali abana natari za kwete abana sasa mu gutanga tuma ko na muzo gutanga muri kure bandi ya misozi ya banda stormante muri Amerika mu bodo gutanga ubute bashaka kuza ko gutanga Tanga kuzakora kubutari gakoropa ubute byose bibazo kurya kumva ubudanje pe uyo byana basanga zanumva takibazo no navuze kino iki gipande sanga ni gipande gikoko abantu cyabazo kozo n'abandi ibintu byinshi ejo bundi nazo ndegera umwarimu yakaguye kuru ubwo nje runda ndashaka kujya n'amasomo n'udatanga n'akora amasomo bazofira bya n'umwe utarabona gukora gusa abazungu rero buri natwe baratego bakorekerano bakaka kukumbura ahantu Petero yaravango y'imyaka igihumbi bisigo kumana no munsi siko Petero yavuze abazungu baragenda babanyakego kukumbura kwakarikire wasanga imyaka 10 n'amasegonda 35 nazo nari ko tugire imyaka 10 yose n'amasegonda Mama bamaze imyaka muri processes bazana bagimana turagaze n'amasegonda
ibi bimwe twasenze tutaragera tukabona ari kure no kumana igihe izanye bihanira bikaguza muri bose kamusanga kandi none nabaze gusingira icy'Imana yavuze uzawi bana sifiwe abandi bakafata nk'ibisanzwe uyu mwanditsi yavuze ngo mukanguke gukanguka ariko batubwiye mukanguke niba rero iki gihe tugezemo ari igihe cyo gukanguka bana sifiwe mukanguke umwanditsi yavuze ngo igitoro bwabaye kandi tujyanye abantu bashyizemo ala ve ubivuze neza iyo bazavuze ngo ala abakristo basa n'abantu bategereje ala ve ya buto izuba rirarashe umwijima uragiye dukanguke tube maso biwotifu bwana sifiwe dukanguke tuve mu ndegegeya tuve mu bunebwe Pawulo yako emphasizinga cyane ahabwira itorero kuko abantu bari barakoze ibikorwa cyari igihe cy'umwami muri Pontiyo Pilato bakoresheje igihe cy'ingoma ya Nero intumwa ziraza guhamaya abwira abantu muwe maso Yesu bwana sifiwe Yesu agiye kuza kandi none umwanditsi yanditse aravuga ngo ukugukanguka abantu bagomba gukanguka yamavuga mu Efeso ngo muri kwambara twambare intwaro zose zima ukuri azugukanguka n'umuka wese agomba kuzuka kaza mu bikorwa bamwe bakazuka abandi bakajya zuke kimara kuzuka kwambara isi kubiri kwambara imana kwambara intwaro zose z'Imana umugabo muri Singapore twicara nabo satani n'ibitaro yaravuze kuzoka rwose zamaze satani rega zikorana n'abantu intambara zizumuri Biblia yabwiye no ijambo ry'Imana ngo tubana n'abantu ubige satani ikicigenge Bwana sifiwe ngo na ikicigenge mu kiyobo y'umunsi n'umuntu ukigenge ikigatana rimwe rimaze kubonekera ngo akatubonekera ari mu mutwe akatubonekera ari mu mwijima agakoresha amayeri yose ariko umwanditsi yavuga ngo dukanguke kandi mudakangutse Bwana sifiwe umuntu yakangutse ngo aravuga iyo turamenya ngo abantu baramutse abantu baravuze barabwira kandi abantu babatwa ko abandi bakagenda n'amaguru abandi bakaraba bakavuga ibyo bazi iyo umuntu akangutse hazaba ama-events hari ibintu byinshi bizabikorwa iyo ukangutse uzuvuga iyo ukangutse uzawumva iyo ukangutse uzugenda iyo ukangutse uzuvuga inzozi warose ariko abantu bakijyana bashoboka ko ubujyana barangije bashoboka ko ukijyana kandi ukora rwose ariko turumvikana hari abantu basinziriye kandi bakora mu mato hari abantu basinziriye bayobora abandi bantu hari abantu basinziriye bari mu makorali hari abantu basinziriye bagaragara bari mu gikorwa cy'Imana ariko kandi tube maso kuko tutazi umunsi usazasa Bwana sifiwe nigeze numva hari inkuru nigeze numva ngo umuzamu birafasha umuzamu amushyira mu kuko ino nyubako noneho ngo umuzamu nijoro umuzamu ntitemerewe kuryama siko bimeze umuzamu nijoro bararyama nyuma yo kuryama arota nyuma yo kurota mu gitondo birashoboka uzi ukuntu bimeze
abwira shebuja ati nijoro naraye rwose mbona abajura buriye igikuta baraza batwinjira barasahura barangura baranapfa. Shebuja rwose umuzabaza ukuba hano nawe tuze hano umuzabazaho umuntu wakuza kubaza kumenya amakuru warayose umuzabaza inzozi. Hari abantu basinzira kandi bakora banasubira iyo wanjye itora ufite ikibazo umwanditsi yanditse byinshi iyo teri yakomeye yavuze ngo ni conflict bituma abantu basohoka ma conflict cyane cyane reka mushyire mu matorero yacu y'abana yavuze ngo hari n'itonganya quarreling kuko biri n'icyongereza quarrelinga ni itonganya umuntu agasubiza undi bagasohoka bakagira ngo jealous bakagira ishari ubundi hano umuzi w'Imana ntiyagomba kuba ishari. Izo ni imbuto za kamere kandi kamere zimarwa n'amasengesho kandi mu bigashira n'ubu kamere yarazamutse kaza se amutse n'Imana kandi kamere tubaho izamidutera ati ariko ni conflict abantu bararyamye ku makofi ngire gutya ikanisa ryagize gutya ubu yagize amaterano ibi ni ibintu zo mu butayu muri Wilderness. Ibyo byose yaravuze ngo hano mentalite zo muri desert kuko nawe mentalite Wilderness and mentalities mentalite zo mu butayu ni ugupima lakini kuza gukora kandi abantu bapima neza uzumubwira ngo tugende gutya we tugende gutya uyu munsi urahagarikira wese mpagatira nabizi uyu munsi turagake je sindepeta uzorepeta kwigicuma uyu munsi uzoguterengere ngo sizaba atanga kazi mentalite zo mu butayu abandi bari nakanye n'umuntu w'abatwara mu karere abatatuye hano aramuzi shimwe ngashaka n'umutera nakare ariko ntamukannaye ndamutse watu wanumwe muri Amerika mbere niki cha kumazisha ndamubona ngo kuzishima muri sene afdela tambara zimwe zazo gukuraho yakubaha mu buto after you want to como vamos cara ni hapo kama namwatse none ni kitu cyo kumera imezi ndio nitafikisha nikiwa cyo arambu ya bali ya kazi ni mtendo noneho ugiye kuzigaho ukoze ukugura usanga yaraho kandi aho umupagani umuyobozi ahandi hari ibyishimo kumuzamuka komereza nawe kwari ibintu barasifira ibintu byinshi amafaranga agiye kunezeza sakiriki kimogo mu mutima umutima umuntu akamererwa neza ukazambara ukanabirwa ukashaka dufite confidence barasifira no kumenya Yesu gusa ibintu byose ndabona ni ibintu by'ibigabiro n'ibikato confidence yo mu muma umuntu nagusanga byara arahantu yari kandi ntabwo kumeze kuza harimo n'ibintu babasaka hapo hari usufa ko barasifira izo confidence zihari muzuke mukabuke Kristo abongene abamurikira muve mu ndege nke ya Yesu aje mugire confidence yo mu Mana uko hariho ngo dushobora ngo tuyobore amatimu n'ibindi n'ubundi buyobozi bw'ishobora rero tumaduhagarara imbere y'abandi bantu dupfa ijambo kabovu nuko twata
Basi mtaketi ndio teisoni kukupaga. Uso tele mpaga na hashima azabulika. Kakitse jambo kimana ni jambo kimana. Umana jambo mumekulima. Isikuwa confidence. Mambo ndio mambo atura. Bwana sifiwe. Unauza mabiti usoni mbozo zao kwa. Unafanya kitu. Chumeni. Gideon kujaga na confidence. Gideon ndio ndio ndio. Gideon garaze ukozo sana. Akutera. Ariko na muzo zamu ukani mubyo ukubera Imana naje. Muzo mvuga Imana naje. Kumuteka. Confidence. Kuja na watu. Bwana sifiwe. Mimi ninavuga umugabo witwa Joseph Arimatea. Uzasoma hivi? Sasa Imana bakasiza muri akaza zali. Wazako wakandi pale. Yesu. Usome na zamu, hata na za dei. Monitor ni mkuzana. Tuona kile mzamona. Uzara wewe kile wazao Mungu kama sitenda. Mtu anjazo. Mtu anjazo. Kaseti. Akatanga mfano. Hivyo misionero mkuzo ndio. Ukina nzeni. Umugabo ni Joseph Arimatea yoge kusoma murango wa Yesu. Mbele ya nyana ya Pilato. Ya mama mbezi murango wa Yesu ndio kufi. Kimo kutumwa ndio wa Yesu. Confidence kwa kubaya. Bizi kwa ngani kusoma Yesu. Ndio soma hivi. Yari si yari mande yari kujaba kandi ariko yari Ego. umara kutumana Yesu kubera confidence kubera ko yaraje kwatse kuzuka kwinda gusazavu azayi barasifiwe asage abandi bagasobanura izozi baruze yamande ndakora mu kweze murango wanjye nasomye ibitabo Wazaki kama understanding cast. Kuna mito ya wayo. Joseph Arimatea. Bwana sifiwe. Ni mmoja ndio nasho. Joseph Arimatea wage kusaba murambo wa Yesu. Biblia ngaro mugabo mukiri. Alikuwa mwanafunzi kisiri. Yari kumiseke kana n'umwana wanafunzi. Bila nziko kwa n'umwana kimwana. Ariko n'umwana wanafunzi wa Yesu wihisha. Ngosomo iyo mico yabasanga ngo mupire. Yara sa wale yaratembe. Kwa mzee mwenye maono. Yara kuzela kibazi kile na kubaza Yesu. Tukianza bale yara kisitisho. Baje kuruzitiro ifezi yo kwa Joseph Arimatea. Era confidence. Pilato yamubwira ngo uravuga aza kumwambara iki usekeze muwacha amanza n'abantu uramenye ngani umuntu wari utahagaze mu cyo ngo guheze umurambo wa Yesu. Joseph yari yaravutse yari yarakangutse yari Imana yavuze yari yararya. Basi Imana sasa Imana zako kwa wengine. Imana ndio kwa kuja. Paulo hapo mnazo sasa kila kaza ile hata. Bilisi. Hari mtoto lazima kazana makati. N'abantu bavuye muri Amerika bahanguse. Yeye bara Namu sitawa. Inzoga kwamba bichaka inanga amazi yaheze abaye baduka kurushizo. Kuma kwa bazowa ngo. Inzoga nizo zihende. Kurusha amazi yahe. Nimba bichaka kwa kuzihende. Hapa haba mateke ndanga bazungu. N'abajima n'umwana w'ufanye pilote baramuseka
umuzi kiroto kumukana umutwa hano yakazagenda kukwishura kw'amafuti twarabaye ayo kare akagira imico mu muntu wabaye umuzungu uzi kuganira n'abanyakenya ubwira ko uteza bakasangira kuko kandi yabyago ufite isabune akaza n'amashuri yo gutaha ariko akagira inzira ejo zamurira mari yazima rusa mukabari n'ibyo ko yabona akaza kumva iyo wakoze mu bazaba mu video yasoza n'isoza iyo wakoze mukabari nawe wawe yitwara ibona nako bari kuri kubera ko smart asanga amate uriya yahindutse ibintu byose ariko iyo ukoze ku buhanganyi wakora iyo turabona muzomure ku mahirwe batuvugana iminsi yose ari mu azayatse mu kabate zasine dalasi akadaraje amasaha 18 yagaho kadete uruhare mu gutanga Bwana sifiwe. Kishwe sinukura birya byazari kino ngomba kuba amategeko y'igihugu amenya n'imana kuko mu mahanga kandi zakurwa ubuga Petrakeye afite amafaranga ndabona cyo kuza mu bintu byo gusinda n'ibintu bafunze kandi kakamara n'ibya ariko kubera akaze tuza kwera confidence Bwana sifiwe. N'ubu ahantu sita confidence y'uko biga ngo abana ibitabo barakora abantu ngo biza amashuri menshi bakagira gute bijya ubikora ukakangana mu muhana ariko ndigira confidence ya mbere nuko umuntu aba yaravutse aho yavuze ngo n'ubaheza biriya mukantu ubundi cyo gituka Kristo kara barasifuye kanguke hano navuze ngo aho gusengera Mukasengera muri Kenya mutwata hano ba bazaza mu gutaka ibikorwa z'ubuzima n'ubwo na musizi wasakura ngo nielewa lakini Mungu sio wazo nielewa lakini Mungu ushaka ibintu bigize bikomeye no gusenge cyane mukore akora ariko gusenga ureke doctrine amadini yafasha abantu abandi baba baraboswe bavuze ngo umuntu yanditse ngo abantu bamuri many religion abantu bamwizeye n'iki mugambi gusenge Bwana sifiwe senge cha kile kitu kikizwa abantu bakavana madezoni Nizo mazizo kuko abandi hano ubwene mubere none wabandi abantu bafite imana kavuka bagasenga no kwa iyo nasengeye inanga naso rero nanga ko pastor atuganira wala se Bwana sifiwe. Yo zamani kwa kutari kwa kusitana mse. Uri. Mukiko wala uzo kutari. Hariya. Kiko kimone cyo bijana n'uko. Musake zafuka. Musake. Bwana sifiwe. Hadi ni Bana rero ko yabonye ko ugomba guteka imitwe ukagira gute umudamu kandi atetse n'ibintu za processor kabivuge ateka imitwe bamara gukora kandi bisise cyose kuni imitwe kuko bashira abandi yamagenda ateka imitwe bamara agira akutinya kandi na mitiya abana rero bana bakobwa bari bakira Barari kutatoa sababu wakati za mmoja ni kutoa roho na mawazo kama hapokuchi sio mambo hapo ndio deji bara mmoja tatu mmoja alafu mwanzo nanga musenyi n'umuza usese ariko mabaro gute usenga bana mapande
Jean zasezera kwatana n'utwika cyangwa nta kibazo. Bwana sifiwe. Nta kibazo gusenga se bisaba ubwo bwinshi. Umuntu wamenye Yesu. Bwana sifiwe. Umunsi w'ejo cyane. Zama kweza abantu bana. Naba mwabwire ngo n'abaheka ko ngorera ko Bwana sifiwe. Numa kushima umunsi w'ejo nabuha. Ibiratu. Muhammed zawa. Nabakonje amakuru ko bafunze cyangwa uko muganje kwicara hano mabwe b'abata. Amen. Mara bata tushikire ko bose kuri shika nemara kuri shika sio zoga kufu. Imbere mu Rwanda dusigaye abagabo barangura n'abagarafu barangura kurayozwa umiriye iyo kuramutambara kandi zazi kuko hari ni iyo kwitarayo kukizifura egera kwita kwa bafuwa ndayimuka batara n'abantu bakukana abantu baganiriye n'amandeka dusenge akera abantu bakabanje abantu bakabanje kuvuga ngo kwiga birara nuko abantu bakunda ugende muri tuzaba kugufasha usubire ku ishuri kandi nakutega n'ishuri cyiza nuko abantu kuva hari niyo hari ubwo buzima bya uzara no twabana no mushwa abantu ko kuzuya ko hasi za kujyana Você não vai fazer o que você está suave. Não dá nada fazer. Vai lá. Ora, você quer se fusão, ninguém difusou na minha. O você quer se fusão suave. Muito cuidado. Suave. A não vai mais. Eu vou fazer. Não. Só não fala assim da vida. O cara da escola da sopa que você quer suave. Wamejaza mtu mwingine ndio mshindwa hata kuomba. Tuzamo. Ndio watu biliwazo kwa kumwona. Sisi ndio tunasema kwa Kiswahili. Amari kuhasi. Bwana sifiwe. Ukiabuka hauto sio watu clear. Sisi clear. Kina usafi. Hauto sio watu tukia yetu kufisu hata zile zizo kutegemea hasa mambo yango ndio zile kanisa kavumuke kwa hiyo tunana na yeye yote kwa hiyo naomba mtumtamani kwa Mungu Mungu kani musa ukio sisi ya Mungu hapo kwa kake na mambo na kumjana mtani wangu kwa sababu sina kama faranga uzomanisa itara azogo umuguzi azomanuka kukinde abantu bato mara kada zamazamu amana mara kushika aho yitubutse ngorana ndiko kinde ugazuka muharagaka wako mpiagana kwa wanyo kutoka kwa mzee siku ya mambo yazoga mpaka kwa yama akira nasuri kwa wasuraru musi agashasha akavunzi ubwo kana kwa batiro yama katanaye nzozo kiramo yama ubuzo ukayazagwa utarangiza batujyanye ngo ngorane tabaza n'abazoga ndavuga ati mana ndagushima ese bashuje sengesho cy'Igiswahili ngo senga mu Giswahili imana ikagusubiza niyo Bwana sifiwe. Mwaka tano Bukavu na Mukanda genda zamuka kumunana hadi Bondarenga ngoma kurenga. Umunsi wa mbere ndio habaye bazamutse na kabiri na gatatu na kane na gatanu nipo. Ibyo bari mwana babaye watu na mama nakutaho. Você
Ndai mundu akapinda kugura hano. Hari akavuga k'ibigori by'ubutaka abantu barashaka. Ndai Imana se yavuze kugira amacupa se cyangwa kugira amatwi. Tigira amahirwe. Ingaba ababaye. Nakamera ayina n'ibyo zabo kugira gucuruza kukandika. Yamaze kufa. Kore yanjye yose yarabitse amafaranga. N'icyo nasi. Uwe maso kandi gusi. Yego. Bwana sifiwe. So kuba maso gusaba umusenge. Paulo yari yakusanga mu musenge. Tutamuza so umusenge w'ubutisi. Udahumeka. Ikintu tukava mu musenge w'ubutisi. Abazaba guhana imbare literature kwa kino kavango. Muri literature kwa kino kavango étudier kwiga ukigiteka. Nenda kunari basubije. Amen. Musenge uve mu dozina by'amabetize n'ibindi bintu. Abantu bazagenda ngo Mungu batubwirize bateke kuba bakara. Ntabwo nyakimazo bajya. Yamama papa. Testimony. Ndio ndio. Wamali wakamkiwa. Ni wazazi. Wazazi. Abadini wazazi. Zasoma so. Tamzama. Ya nani. Kila kwa sirari. Mungu sana ni. Itemero kudoso ya nani. Mudandaze abandi mwige abandi batari. Musenge mudasiba mube maso musenge muve mu bindi bintu zose. Jambo ry'Imana